Jadi kanya hubungan ada hubungan dengan Kyrkhu yang kini ke Monstrance tawagin sa pendon kam no la shibet haga jing Kyrkhu ke pon no ay sngi yang kini ke Monstrance la ay burong bala ay sngoba de iwe long kami kong Veronica walan bakit ye kesem bakit pon tikti kijogi dengan kali balik ke ay dengan ke Monstrance yom ba ke Monstrance jom ti padar kala cingen pala kala cingen pala tu kahe konisai panton kam yom kala cingen kla isen ay jisu ang basyong no ko tem tay naman ay ko pernay ka ba te nasa Kyrkhu ikane na video pat pendon kam la shibit te long kami naman na dala di mene ke cing terwa to play Kyrkhu ki kong Veronica walang bagi ye kesem pinang yok shibon pinang dap cing Kyrkhu halagi kon tikti halagi long riu kaman riu ke jongki nama kila ay ke talen to play Kyrkhu ki kila ay lem ye ke talen jongki show play nakit kan no talen kani nakit kan no talen dengan kuah iki ba tong kan no talen kani kamu tak no gador jongka dan rei ublay aktif di kong Vero wala pagdagi kesem jongki Koblay try kana jokmi isnay mami ya kani ka Monstrance ka khat ka Vishna ka mami me jushom man na katayo panet kaya ni mat iset kala me koblay badon bo to Kyrkhu ya kani ka khat ka Vishna ka jomi ha ka mami men shom man na katayo ha ka mami Kyrkhu pad yangi ki kon jomi to Kyrkhu to pen kantang ya ka namar batang na kabenta ka burang jomi hi marway ye sa pendon kam ya kam man la kapor at ka ba mani ni ruai ni mani yemi men ya shom barbor ka ne ka Monstrance to Kyrkhu ya ka ne ka luna ha ka ba sa bo ya ka sakramen mo po tam jom beduan ay ko bor jom me kan rat be kusbon kan Kyrkhu ka do de ka ne ko siar ko rupa bat kan pen po pen kan tan ya kani ketiar kabagi sa pendon kam tang nagabenta ko burong ke chomni ni pa ni kani daw pres putra i chomni ka burong au pa bagaw pon bagaw man sim ko 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 ngam ya radio